Arngot kibri kla syakem ka arpun riotrik unaitung halor ka jingkeno bakila tu ya laitali ki block engine na karkhana hakashnong mairang laidom. Karkum bujingit hu jong kinong ujor ejahar utisen khalaj bat usaibor walang. Kila keno bakitei ki bareng kti hakni ka kam tu kidei ki banya ya ka kalisau. Bar kila ra ikini kitiar tu hakabos sau ka bakinya. Kila itu bakila syak tu ya kini kitiar haka arpusan terik stengsennya balalap no ya kajing tu hadian bakinong tu kila persang menlet dia kilo ya kini kinar hasnong soyong kum tamar mar na kaliang unong thiet kilo ula pentep syakitra jong kiti kikar khanash na kali layok kem ya arngut kiba suba dan kiti da kajing wan sakilam da unong thiet tiar ban pensisha ya kajing tu kong ne ngalap ka kajak katiar na khana hadin ngapaliwat do bro posoyong ngajka di terjot telalap te hadin ngisi lang ging ni perlak baya bon baya bu kenalang kamera tipsu untuk kena bajen tipsu se minit tiptu ar baje lai baje demit ngin tips pendit seba mud don kam step an sonar bomnar kam don su sepaliwat kelumar soyong jadi terjot kabun dalap suong tu trai nang tin na te na soyong wong bagade kali jeruon ni sulit buat ya kamar bagade jong lejong tu nyap om bagade dekat bosau ni je jangan kong la tolok kena molong kan ke ajak tayar peluru dak kemai ajak soteli dalam tu ajak sekanar bat di wayar welding ke kinar budi labun kinar budi ro ajak sakan tip semene pat ba itu ne perlok iyo obat nda posoyong kayawan her lang jalan wat lang tip itu nembar ke bawah kasiwan wat nisa ada di bawah orang belum sian bedar di mana kau tenere usutho tanya nomor plate kadur musuhan tu orang lalu sian dor lalu kebugal lorni pelata wong ta nasir kita bukan ditiar tu nak keli sota suspek mesti hijau di buru takkan itu suspek saya lagi ro feto nomor plate kata ka kan penhap temta kata tamce ka ya kan reu bace ha cerong memang mamala suntat long mo ti dapat ni dia ka bace ko wan kali dia start fe sam bace ro lawan penhap ter ke kali buan sorte yang tiang kali belain ni ka bace la merang la bace la stiang kali mi dah kali belain